بسم الله الرحمن الرحيم. ودارت خوشتوی سرورت جحیلت خلق بحشت امامت امت و بابت اماما هفين ایکی یا آل البيت هر دو رحانت با پیر خو حسن و حسین قرد فاطمه و علی سرکشت ایکمین کاروان خو گوری کرن ات دیروکا بنا مالا پاک دا ده بنا بابت پیوا میا وجاره برین که دم مبحث دیکا اماما فاطمه کری مبکرتی اشارت دا و مالا پیروز یا کو حسن و حسین تدا مظم بوین و هاتینا پرورده کرن و مدا خویا کرن کان چاوا مالک بو السر بناخ باوری هات بو آوا کرن و السر مبدأ خوگوری کرن هات بو را گرتن درست ایکیت قربانی دانا اترکا دین خود دا وان هر دو تشک شیرا اش با پیر خو پیغمبر خود صلاف لبن ورگرت بون پاشیش دیکا خو فاطمه و باب خو امام شهید علی کره ابو طالبی و اول سر دست وان تخم مروفا مظن ببن و بدست وان فیر ببن تدویت ادچوابن نکا حتاره پتر البرمه یا رهن و اشکرابت کرم کن دا پیگ و قصد باجر مدینه بکین و بدرستی المال فاطمه آماده ببین داد گل خلق و ماله ادوان دلیوا دا بجین ید کیف تدا ابسر وان دا هاتی دم خود لهاتی کرمه و مال ابشین وارک پیروز آوا کری جه وكما قوتي باجر مدينة المزل كفاطمة اوت كفتا برقبلا مزقفتا پیغمبری صلاف لبن ابرخ مزل كعائشة ايفا جهنك پیروز زيارت پیغمبری صلاف لبن ادكفيته دم صالة سية مشختية هيفا رمضان درست صالة كي پشتي شر بدر و هيفا كي بري شر احد الروجا پازده اج هيفا رمضان مزگینی گریا کو فاطمه کرکی بوی هر کسا که گوهل و مزگینی بوی کیفاوی گلک هات بله شمیا پتر کیف اپ و مزگینی هاتی پیغمبر خود بو صلاف لبن اوی هنگی جیوی بر 56 سالی وقت شو پیغمبری صلاف لبن داخواست کر نفی وی بیننک دا بر خوب بدته اکمین جار پیغمبری صلاف لبن پسیارا ناویوی کر هندکا گوت علی ناویوی کری حرب اینا پیغمبری گوت نه ناویوی ده حسن بد پاشی پیغمبری صلاف لبن ادگوهوی دا بانگ دا هر جسری یه دیار بو کو حسن ده پیغمبری وچت و دیکا خو فاطمه نکوب باب خو علی و لو دمه هجی صافا دیکاوی فاطمه او تحلاوت و شعرک پید گوت تیداد گوت کره من یه پیغمبری و چوی اب علی و نچویه وکی بری نکاجی ما گوتی پیغمبری صراف لبن گلک حش حسنیت کر لوا گلک جارا ویبخو اب دست خو خارن ات دایه و ات دانا پرخو ول سر منبره دم خطبت خواند و هندک جارا گاوت چو سجده حسن اد چو سر پشته و جا اویزی سر خو نراد کر دا دل حسنی نمینتن و هندک جارا پیغمبر صلاف لبن ات نویجی دا بودا چی تا رکوعه حسن دایت ات ناف پیت ویرا چتن پیغمبری صلاف لبن هر دو پیت خو جیک دیرت خستن دا رکا حسنی هبتن ات ناف را بچت یازده هیوا پشتی بونا حسنی يعني الهيفا شعبان اج صالة چاره مشختی خود کرا که دی دا فاطمه پیغمبری صلاف لبن ناویوی کرا حسین وکی حسنی پیغمبری صلاف لبن گلک حج حسین جید کرد و هندک جارا دا هر دو دتا برسنگ خوب بجد اف هر دو کرت منن هجی حجوان بکت او وی حجمن کرد حسین جی گلک به پیغمبری و صلاف لبن چوبو بل حسین اب بجنه و حسن اب سرو جاوا و دم پیغمبر و فاطمه صلاف لبن چوینا بردلووانی خوده الصلاة یازده مشختی حسن و حسین ادفاما بون حسن یه 8 سالی بو و حسین یه 7 سالی بو لو هر دو اج صحابیت بچیکت اینا هجمارتن اشطبقا پینجه وکی ابن عباس و ابن الزبیری و گلک دی حسنی هندک حدیث اج با پیر خو صلاف لبن اب رنگه که اکسر و گوهستینه وید گل برای خو حسینی هجمارکا دیا حدیثا اج صحابیت اش خو مزنتر اب عمری و گوهستینه
دم پیغمبر صلاف لبن چویا بردلووانی خوده و مسلمان همیل سر خلافت ابو بکری کم بوین حسن و حسین هر دود بچیک بون. عقبه کر حارثی دبیجت پشتی مرنا پیغمبری صلاف لبن اب چند روژه که از دگل ابو بکریش نویجا ایواری در کفتم علی جی دگل مبو ما حسن دید ادگل بچیکا یارید کرن. اینا ابو بکر پنک وچو و او هلگرت دانا سر ملخو و گوت وكي پیغمبريا وكي علينينا يعني او شعر خاند يا فاطمة بيدقوت وعلي ادكرا كني پشتی مرنا فاطمة علي چند جنك دي اينا بون وهجماركا كرو كيچا هبون بلي سري كسشوان بسري عيال فاطمة ندكت السردم ابو بكر وعمري حسن وحسين وبابي وان علي المدينة جيان وعلي اكش زاناترين مروفا بو يتقلق جارا هردو خليفة پسیارت خو پیت کرن. پیغمبر صلاف لبن بریش دنیای و غرب بکت وصیت نکر بو ایکل جهوی ببتا خلیفه. لو دم مری مسلمانت نظر خدا بخلاف چون السر سی بوچونا. یا ایکی هندی خلق مدینه بون گوتن ام انصارینا ادویت مزنی ات دست مدابد. یا دوی مشخت بون مشختا گوت ام مهاجرینا ام فرترین خلیفه اجمبت و بوچونا سیه امام علی گوت یا باشتر او خلیفه اج بنا مالا پیغمبری بد صلاف لبن داخل کمی خوبخنا بندستی. پاشی همیل سرهند کن بون کو چترین امت پشتی پیغمبری صلاف لبن کو ابو بکر او ببتا خلیفه. همی پیک ول سروی چنده رازی بون بری ابو بکر بمرت وصیت کر عمر پشتی وی ببتا خلیفه و بوی چنده ابو بکری دازانین کو درسته خلیفه مروفکی هل بجرد بو خلافت پشتی خو بلی بشرطکی مروفکی ابکر هاتی بد. خلق همی اب عمری رازی بون. عمری جی دم خبورند 12 ساله ما خلیفه و گواهاتی بریندار کرن و بری بمرد عمری گوت اگر از کسی ندان مشین خو ایکش من چیتر یه وکری و مقصداوی به پیغمبر بو صلاف لبن و اگر اس ایکی بدان مشین خو ایکش من چیتر یه وکری و مقصداوی ابو بکر بو بلی از دی تشتکی دیکم. پاشی عمری 6 مروف هل بجارتن او هر 6 او بنیت مایی اج العشر المبشره عثمان بن عفان سعد بن ابي وقاص علي بن ابي طالب طلحه الزبير وعبد الرحمن كري عوفي وقلت اجوان هرشاشا كسي تشيتر از نابينم فيجا جالي مسلمانا ايكي بخو هالبجيرن اوان عبد الرحمن هالبجار عبد الرحمن يقول از نيه في كاريمة بلا عثمان الشينا من بد مسلمان بقوتناوي رازبون وعمر جي چونك خداي خو وبري ام خوفا جوهزينا خليفة سيه سرهاتيا كيا هاي ابتني بو عبرات من اتفت بو هوا فاجوهزم ابن سعد سالمي نفي عمري فاجوهزت ادبجت ظلامك انصاري قوتا من يعني الصحابيا بشتي عمر مري من جلك جارة دعاش خودت كير كو عمر بيتت خونا من دا بشتي مرنا عمري بده صالة شبكي من عمر ادخوني داديت اوي خوهش ان يخو فات مالي من قوتي اي امير المؤمنين حالي تتشكر اوي قوتا من الان فرغت ولولا رحمة ربي لهلكت فيقافي شني اس خلاص واجر رحمة خداي من نبا ازداتيچم. عثمان بو خليفة 12 سالة حكم كر 6 سالت ايكي امت يا رحت بو پشتی 6 ساله وش برگلک اگرا نکه دلیوه هندنینه ام بحث جبکین برفرهی چونکی ما انیتا اگر خود حسب کد اد زنجیره کدیدا ام بحث هر 4 خلیفه بکین اب برفرهی لو الفيرب كورتي ام دي بحث كين پشتی 6 سالش خلافت عثمانی هنده کس دجی عثمانی رابون و مسئله گهشت هنده وان خدانا ایک و کرنا دل خو بچن بسر مدینه دا بگرن و عثمانی بکتاکی بخن. دم معاویه اف چند زانی و هنگی معاویه والی الشامه بو عمر کر خطابی او کربو والی الشامه و دم عثمان هاتی اقرار وی سر چنده کر معاویه لشکرک لیک دا و هاتا مدینه و گوتا عثمانی تشتکی وصا منی گهل بوی اسیهاتیم دا براوانیشتا بکم. عثمانی گوته لشکرتا بهنا خلق مدینه پیغمبری صلاف لبن یه تنگ کری
اب زفر جه خو معاوية نچار بو زفري و او چه بو یا معاوية جد ترسيا فطنچی پلشکر خوهاتنت مدینه دا و عثمانت مالاوی و محاصره کر و گفت کشتن لیکرن اگر دستی اج خلافت نکشد عثمانی پیوان نکر و گوت پیغمبری صلاف لبن گوتو بو من خود کراسکی دکت برتا هندک دین دا اج برتا بکن تو گوه خو ندوان اتوان روژادا مدینت حالک زیده نخوش داد جیا عثمان نتشش مالا خو در کود حتی مزگفت جی بچد باب حسنی علی کره ابو طالبی هر دو کرد خو حسن و حسین هنارتنا بردرگه مال عثمانی دا حرسیه لی بکن و نهلس نخوش بگهین تا عثمانی هنگی جی حسنی نزیکی 32 ساله بو جاره که عثمان هاتا بردری حسن و حسین دیتن گوته هین الویرد شد کن وان گوت امیت هاتین حرسیه لتا بگرین وی نرازی بونا خودیار کر و گوت اب زفرنا مالا خو صباحی ده چی بجمع با پیره هوا اگر گوتا من تا هر دو نویت من بخو کربون حرس هر دو زفرین و گوتنا باب خو حال و مسالت عثمانی اونا علی گوت هرن حرسی لی بگرن بی او اب هوا بحسید مقصد علی او بو گوت اگر هنده کافیا بچنا عثمانی جی اجبر نویت پیغمبری صلاف لبن بستنا کن بچنه هندک صحابی دجی وکی طلحی و الزبیری کرد خو هنارتنا بردرگه مالا عثمانی گاوا فطنچی اف چند دیتی ترسیان مسلج دستوان درکوت رابون هندک تیر ات درگهی ورکرن ات وی چند دا حسن بریندار بو و خوین مبسر و چاواوا اوان گوت خلق حسنی حسا ببینن دجی مرابن اینا چون الپشتا مالا عثمانی دیوار صمت و چون ات جورفا و عثمان کشت جنکا عثمانی چو سربانی و کرا هوار خالكت هواري هاتن علي هات وكي مروفك دين كلمك الناف شافت حسني دا ومصفك دانا سنجي حسيني واخفتني ترق الزفر قوتنا هفالتوان يدي وقوت مبوشهين دانا ونافيري علي ابظانينا خويا برفره وبتجهشتنا خو ظاني كو كشتنا عثماني بفيرانجي دي درجه فتناك مظن اتناف امتي دا فكت لو هندا قهري او صحابي المدينة همي چوننك علي وقوتني كس اشتبه وتر بكير خليفاتي نايد علي البرنهات قابل نكر بل او جلك مانا بيفا وقوتني چناوت خلق اب منا بأمير وكس اشتبه وتر ابكير في كاري نايد انا علي قانع كر الهيفا ذو الحجة اج الصالة سيهو بينج مشختي مسلمانا بيعادة امام علي وعلي كمين خليفة بو اشبنا مالا هاشمية حكم ورگرتي نزيكي 5 صالة علي حكم كر ادوان هر 5 صالة دا وي راحتي نديد اشبر ويد دو بركيات نفبرا وي وهفركت ويدا تشيبوي سرا كشتنا عثماني حتى دماهي او ابخجي هاتيا كشتن ابدست خوارجا الهفدي رمضان صالة شلم مشختي علي الباجر كوفة هاتا شهيد كرن حسن وحسيني وبصمام وان عبد الله كر جعفري او شيشت وحسن النفيج السركر وبشافيل جهك برزاء هاتا وشارتن اشترصد خوارج دا قبريوي نهل كولن ادبجن بري علي شهيد ببت دعايا كربو وقتبو اللهم ابدلني بهم خيرا لي منهم وابدلهم بي شرا لهم مني هندي هند بهناوي تانكر بو اوي قوت يا ربي هندك شوان تشيتر بو من ابوان بقهورا و ايكش من خرابتر بوان اب من بقهورا وصا تشيبو صحبة مالدور حسنية مدفد بجين هندي باب حسن يساخ حسن البن امري ويبو اب قوتنا ويتكر وفرمانا بجه ادئنا وهندي علي يساخ حسن وحسين الريزة دويبون قضى علي تشوي وهنجي جي حسني سيهو 7 صال بون حسن هاتا بيش خالكي كوفة قوتا حسني تو الشينا باب خو ببا خليفة ويا زنايا كو علي وصيات بكسي ناكر بو كو بشتوي ببتا خليفة يعني وكي پیغمبري صلاف لبن الهيفا رمضانش صلاة شليم شختي حسن بو خليفة وبالنصة وحديثة درست او اجبابي روي هاتيا فاقوها سنود بجت الخلافة بعد 30 حسن جي اد ايتا هجمرتن خليفة وحسن
خلیفه راشدی یه پنجه شش هیوا حسنی حکم کرد اش رمضان صلاة شلی حتی ربیع الاول صلاة شلو ایک الوی هیوه و بدرستی 3 ساله پشتی مرنا پیغمبری صلاف لبن چونکی پیغمبر صلاف لبن الربیع اول صاله 11 مربو و حسن الربیع اول صاله شلو ایک تنازل بو معاویه کر و السر کرا شرط خلکی همی عفیکتن و پشتی و مسلمان بکیف خو خلیفه کی بخو هل بجیرن و چند شرطه که دی معاویه البرهات خلکی کوفه اوید خوب تاگیری علیت اینا داره او اینا سر علی یا اینا یسری و پشتی شهید بوی اکا مزنتر اینا سر حسنی حتی دیماهیه او گلت که البنجی جدزی حسنی زانی که اف مروفه نیت هندینا مروف پشتا خوب گرم بکد لو اوی او بو اینوی هنارتا ابدیف معاویه را الشامه و خلافت تسلیم کرد و خلق کوفه اونجی مبایعه معاویه کرد و ابدست حسنی فطناش نف امت رابو لو ناوی صاله صلاة شلو ایکی کرنا عام الجماعه پشتی مسلمانا همیا مبایعه معاویه کری خود رازیبت و حسن و حسین جی شوان بون معاویه شو شامه و حسن ادگل بنا مالا خو زفری مدینه و حسنی بویکاری خو یکوی کری راستیا گوتنا با پیر خو صلاف لبن بجه اینا دم بحث حسنی کری هش حسن یصافا و گوتی کره من اوه سیده یعنی سروره و بلکی خود اپوی دو کومت و امت پیک بیند اجلای که دیوه اوی دازانین که درسته بو خلیفه تنازل بکت اگر دید مصلحت که مزن یاد و چنده ده هی دم حسنی تنازل کری لشکری وی 40,000 ظلام بون اب سرکشیا قیس بن سعد بن عباده و اگر حسنی ویا با اتشیاب وی لشکری برهنگاری معاویه بکت بله حسن اب طبیعت خو مروفه که آشتی خاص بو ندویا ببیند خوینا مسلمانا بیتریتن تنازل اج حق خو کر ابتن دا رزا مسلمانا جارکا دی ببتا ایک دا لشکر مسلمانا الشینا اب ایک و دوفا مجیل ببن جارکا دی دست بلاف کرنا رونهیا اسلام بکن گلک هس اشهوالت حسنی هبون بفی کاریوی اترازی نبون وان هزرد کر اوه بوان که ماسیه و ایک جوان حسین اب خوبو حسینی گوته خوزی من تو ادخان یکی و گرد بای و درگه حشکیل تا گرد با و من نهلا با تو درکوی حتی من او کربا یا مدوید بله حسنی گوه خونه دوان و صلح السروان فرض کرد پشتی پیک هاتنه حسن هاتا باجر با پیر خو و الویر آکنجی بو حتی مرناوی الصالة پنجی مشختی 19 ساله که پشتی عام الجماعه حسن ما زندی و 2 ساله دا اوی جی خوب تناهی برند وی و برای خو حسینی حلقه که علمی المزگفت پیغمبری صلاف لیبن هبو ابصدا بلکی بهزاره خلق لیکومت بون و زانین بخوشی ورد گرد و گلک جارا صحابیتش حسنی مزنتر جید چوننک دا حدیثا جی روایت بکن وکی دیکا مسلمانا عائشة خود جرازي بد وشتابعية كروي حسن يعني حسن كري علي شوان كسابو يد حديث جي رواد كرين هروصا محمد بن سيرين وإمام شعبي وجلك الدجي اش إمامة مظن هصل معاوية بارك مظن اش دياريات جل هجمارك مظن شبارا بو حسن وحسيني وآل البيت وجلك الصحابية الدجي معاوية بارا ادهنارتنا مدينة وكي معاشك صالنا روجك دم معاوية كاروان ديارية بو صحابية درست كري دب هنرتا مدينة قوتا هفالت خو اگر هوا بفت از دبو هوا بجم کانی هر ایک تچل وی مالکیتی کو از دبو فرکم پاشی معاویه پیدا چوخار گفت فلان کس دهو لکته فلان کس هو لکته حتی هاتیا بحث حسنی گفت هندی حسنه هندک دبو جنکت خو هیلت پاشی مایی همیه دل سرخل که دورو بر خو براف کت یعنی دکت خیر و هندی حسینه دشوان ایتیما دست بکتن یتبابوان الروجا صفینه هاتینا کشتن ادگل بابوی و اگر تشتک ما ده حیوانا پی سر جکت و شیری پی کرد و دتا خلکی
أفا اف شهدية مظنترين شهدية اجلاي معاوية و خود جرازيبت بو حسن و حسيني صلاف لبن كو بروان المال دنياي نبو و دست وان بودان خيري فكري و دريش بو و أفا يعجبنينا منا كرت فاطمة و علينا منا برهم دارا پیغمبرينينا و مردينيا حسني گهشتبو پیککی وی به پسیار مال خوب پیشکش کرد جاره که حسنت بر مروفه کی را چو اوی مروفی دعات کرن و دگوت یا ربی تو 10,000 بدای من اینا حسن چو مال 10,000 دیل مروفه کی خوبوی هنارتن و گلک جارا مسئلت گهشت هنده حسنی مال خو همی اد اینا بنیوید کر نیوکت کرا خیر و نیوک بو عیال خود هلا حتی اگر دون عالهبان ایکی دا کتا خیر و ایکی دا بخو هلت و هندک جارا جی حسنی مال خو همی پیک و اد کرا خیر و چو بخو نت هلا و بابوی علی جی هر یو صابو باوریا حسنی بخوده و رازی بونا وی اپوی قدر خود بودانا گلکش هنده مازنتر بو ایکی وکیما بحث جه بکد كم كس هنا باوريا وان ابجهت بيكك وسط قدر خود راضي ببت كو حس نكتن ابرنجك دي بيتا جوهرتن جارك مروفك قوت حسني ابو ذرد بجت النك من فقيريش زنجينية خوشترا ونساخي اش ساخي خوشترا حسني قوت خود رحمة ابو ذر ببت هندي ازد بجم هجي خوب هلتا بهيفيا هل بجارتنا خودفا خوزي نرا هلت كود حالك دي دا اجبلي وي حالي دابتن يكو خودي او كرياتي دا وأذايا حد رازبونا بقدره تشتكي دي يحسن بهاتيا ناصين او بو وي جالك جن ادئينا هياما كتمان لك وي او بردان جعفر بن محمد اجباب خوفات قويزت ادبجت علي قوتا خلق كوفة علي كوري ابو طالبي قوتا خلق كوفة جلي خلق كوفة جنا ندنا حسني هندي حسنة ظلامك جنا بردت انا ظلامك همداني رابوفا وقوت ابخده ده هر جنا ديني ياوي فيها بلا بجرت وياوي فيها بلا بردت الهيفا الربيع الأولي اجصالة بينجي مشختي الباجير مدينة حسن شو بردلوفانيا خودي پشتيهاتي الجهردان ادبجن بري هنجي حسني خونك ديتبو ديت هروكي السرأنيا وي قل هو الله أحد يا نفيسيا كيف مروفتوي بذي خونهات هندك او خون بو سعيد بن المسيب يقول إنا سعيد يقول اگر خوناوي راست بد عمري وي جلك نمايا او بو پشتی انگی بچند روژکا هندکا جهر بو کرت ناف خارناوی دا گاوا حسن کفتیا برمرنی برایوی حسین هاتنک گلک ماپی و دابشته کانه او شکش کید بد کو او جهر دابد حسنی گوتی بوچیه دا پیش من و بکجی اوی گوت حسنی گوت اگر او بتی اس هزرد کم خوده تیرا هیا و اگر نه من نوید چو بگونه پیش من و بینه کشتن اجده قوتنا حسنی تتظانين كو اوي بخوشي بدرستي نتظاني كان كي او جهر دايا والفيرا باوستيانا كا كورت مدقل ببختية كي افتراء كي هيا هندا كسيت نفيانا صحابية بخوكرية دين وازمان درجية در حق الصحابية دا بخوكرية طبيعت وكي هر جارة كي الريكا دراويت بازن ودبجن معاوية پشت جهر دانا حسني رايا اف گوتنا وان یا کچ اش دلت وان یت ایشوی و تجیکین درد کود جاری ازانا یا کچ روایت پرک درست نهاتینا وی کسی دست نشان بکد یه ابتاوانا جهردانا حسنی رابوی و نکمه مسلمانا تاریخ پرکا روایت درست ایتورگتن نکو پرکا شروع کرنت شخصی گان هزر و بوچون دویوها یا دوی حسینی بخو نتظانی که برایوی جهر دایا و حتی حسین مریجی کسی جی گهل نبو اوی ایک بویتوانه گناه بار کربت و جانزا چوا حسینی نتظانی اوان پشتی هنگی بصدا سالا شنیکازانی یاسیه معاویه صحابی بو و ایکش نویسرت وحی بو و یا برعقلین افکاره اجوی چه ببت ابتایباتی پشتی حسن چوی المالا خورینشتی وبنا مالخو مبايعة معاوية كري يا تشاري همي صنع وديروك نفيسة مسلمانية معتبر وكي إمام أحمدي وابن تيمية وابن كثيري وجلك الدجي
اوی ببختیه درو درتخن و معاویه و کروی یزیدی اش وی گناه دیرت کن بجن قضا حسن كفتية برمرنه حسيني قوتي ما توش تشترسي تدشينك پیغمبر خودي و علي و او هردو بابتنا ونك خديجة و فاطمة و او هردو ديكتنا ونك قاسمي و طاهري و او هردو خالتنا ونك حمزة و جعفري و او هردو مامتنا اینا حسني قوت اي برا از دي چمت نف امركيش امرت خودي دا چجارا اس نچويمت نف امركي وكيوي دا و هندك چكريت خودي دا بينم من چجارا يت وكيوان ندیدینه پاشی گوته برای من هندی بابته بو برل وی کاری بو یعنی خلافته بل خوده او دا ابو بکری پاشی دا عمری و روژا مسئله بوی شورا و وی باور ندکر دی بو ایکی دی بتش بلیوی بلی گهشت عثمانی گوه عثمان هاتیه کشتن مبایعه علی هاتا کرن پاشی هفرکیه وی هاتا کرن و بوی بتن نما ویجا اسد بجم خود پیغمبراتی و خلافت النکمه کم ناکتن ایدی نوابت بعقلت کوفه تدر بخن و منش عایشه خواسته بو که دستیری بدت ازل نک پیغمبری صلاف لبن بما وشارتن اوی گوته بو بلا ویجا اگر اسمرم جارکا دیشه بخوازه و اس هزرد کم او يعني مروان وظلامتوي ولي مدينة ناهلا وجا اگر وان نهلا الديف دريش نكا بشتي حسن مري حسين چونك عائشة قد بلا سر جافا بل مرواني نهلا وقبل نكر إنا حسيني وهفالت خود دست دانا تشكي خو بل أبو هريرة چو براهيه و او زفراندن دا چو فتنة چنبن إنا حسين هاتا حسن هاتا برن بو بقيع و برخ ديكا و فاطمة و هاتا فشارتن و روجا مرنوي البنجي هيفا ربيع الأول بو اج صالة بنجي صار بينجي مشختي وجيوي هنجي تشلو حافظ صالبون هذانا كي حسني بيجت دم حسن كفتية برمرنه قوت جه من دربخنا حوشي بشتي جه وي درخستي اوي قوت اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتي برايخو حسني ابصالك وبدرستي الهيفا شعبان صالة شاري مشختي الباجر مدينة حسين هاتبو دنياي وأوجي بشكدار براي خويا أدوان همي مناقبا دا يدار حق دا هاتنا روايات كرن ودم بابيروي پیغمبر خود صلاف لبن وديكاوي فاطمة چوينة بردلوفانيا خود جي حسيني 7 سال بون حسين البردست بابير خو وديكا خو پاشی البردست باب خو هاتا اب خودان کرن و جوان فیری زانین و زیرکی و مردینی ببو و حدیث دروز داشت پیغمبری صلاف لبنی هاتیه و گوهستن کو حسن و حسین سیدت جحیلت بحشتنا هر وصایا هاتیه و گوهستن کو پیغمبری صلاف لبنی گوتی هجیه حش حسن و حسینی بکت اوی حجمن کر هرش روژا حسینی فام کری وحتى مرنا برايوي حسني الصالة بنجي مشختي حسين السر مسرح الأحداث وكيد بيجن الرزا ايكي نبو هندي بابوي زندي رأيوي ويا برايوي حسني رأي بابوان عليبو تشت بابوان قوتبا أوبو اد جحيليني أخدا حسيني جي وكي براي خو حسني داخاز زانين كر وقرآن وحديث أجلك صحابية يتكوش خو مازنتر ورگرد اب تايبتي باب خو بحر علمي امام شهيد علي كري ابو طالبي لو پشتی هنگی چند سالا حسین بو ایکش زانایت مدینه یتب ناو دنگ والدمکی وی درسک علمی المزگفت پیغمبری صلاف لبن هبو اب صداو هزارا خلق لی آمادت بون و گهداریا درس تویت کر و گلک جاراجی صحابیت جویب عمرتر ادهاتننک زانین جوارد گرد دمجي حسيني 31 سال يعني الصالة 35 مشختي دم فطناتيا دور الإمام عثماني جرتي وقفو قر اب كشتنه لكرين حسين قال برايخو حسني اب فرمانا بابخو چون حراسي العثماني جرت دا كس شو دست درجيا السر نكد بل فطناتي اج پشتا خاني وهاتنه وعثمان اتمالاوي دا كشت پشتي شهيد بونا عثماني صحابيا امام علي هالبجارت بو خلافته و 5 سالة اج الصالة 35 حتى تشلي علي خلافت ابريفبر
اشتشت زنايا كو خلق شامي بسر كيشيا معاوية بيعة ندابو علي ابهجتا هنده كودفتن او طولع عثماني فكت دا باشي او خبخنا بندستي وبيعة بدنه خود وصا تقدير كير پشتی شهید بونا عثماني فتنكا مظن اتناف امته دا پیدا بو فتنكا وصا شینوارو سر پشکی توی حتی افروجیت ناف امته دا اد آشکرانه اد انجام وی فتنه دا و انجام وی فتنه دا دو شرط نافدار ات دیروکا امته دا قومین السردم خلافة امام علي شر ايكي معركة الجمل بو الهيفا ذو الحجة اجصالة سيهو شاشي وشر دوي معركة صفين بو الهيفا صفر اجصالة سيهو حفته اد انجام شر دوي دا كومك اجهفالت امام علي جيفابون و اوبون يديروك يدا بناف خوارجا هاتينا نافكرن افا خوارجا لادان اجريكا راست كير وعلي ابهمي ريكا هاتي كوان الراستية اسلام بزفرينت بل فايدة نكر الديما هي اوبو شركة ناف براوي واندا بيدا بو الصالة سيهو هشتي او شرب ناف معركة النهروان هاتيا نافكرن ادوی شریدا امام علی کشتنا که مازن اخستنا فريزت خوارجا لو خوارج آریان و هنگی راوستیان حتى امام علی الرمزان صالة شلي کشتی الفيدمي همية علي الباجر كوفة بو الجيرية عراقي وخلق كوفة اوید خبطاگیریا علیت اینا داره و دگوته ام شیعتینا بسرقی و مجیهشکیا خو دلوی تجی کلو کسر کر هرچنده علی سر حقیقی بو بله هفالتوی پترین جارا گهداریا ویند کر و زیب زی خوب دستوی و برند دا لو دم کروی حسن پشتی وی بوی خلیفه پشتا خو ابوان مروفا گرم نکر و هنر تبدیف معاویه را و تنازل بوی کر و بری مرنجی شيرات البراي خو حسيني كر كويل خو هشيار بد وبفندو فيلت خلق كوفة نايتا خاباندن الدم خلافة امام علي هميه حسين جي وكي براي خو حسني ادقل باب خبو وكي وي هر شركي دا ادقل ويبو واتبن امري ويفبو يعني حسين وحسن هردو وكي هر لشكركي بون ادبن امر امام علي فا ودم عليش ميدان در كفتي وخلقي برايوي حسن بو خلافته يعني براي حسيني حسن بو خلافته البجارتي اوي خو دادجل حسني شايفا حسن خليفة بو وقضا حسني تنازل كري حسين ايك جوان كسابو يتنرازي بون اخو السرفي چند ديار كري وي اشكرا قوتا براي خو خوزی من تو ادخانی کی و گیره دابای و درگه حشکل تا گرته با و من نهلا با تو درکوی حتی من او کربا یا من ادوید الفیر پیتویه مسئله که برچاف کین جداهی مازن اتنافبار حسن و حسینی دا او بو هندی حسن بو مروفه که راحت و آشتی خاص بو اج شری و کشتنت روی گلک جارا قربانی بحق خوب خو اتدا پیخامت کو امت ببینت ایک رز یه بین فره بو النكوي جيك فاكرنا ريزا مسلمانا جالك كاركي كريتر بو اشهبونا زورداريا مزنكي لو ادقوت بو پارستنا يا ايكي وكما قوتي كو پارستنا امتي بو حسيني تقوت بو پارستنا يا ايكي بلا مروف جاوه خو اشياء دوي ابن نقينت يعني تضحية بمصلحة أخويا الشخصي بدأة في سبيل مصلحة جماعي حسين يوصى نبو بطبيعته خو حش زورداري نادكر ونتشيا تعداية وزيدقافية ببينة وخبيدنك بكت اويد قوت خبيدنك كرنا السر زوردارية مظنة ظالم دريك بوان فرهكت كو اجب خودر كفن وبري امت بدنا هلاكي هنگي فتنة دي جالك مظنتر لئت افا بيرو باورت حسيني بون امام حسن الصلاة شلو ايكي اجكوفة زفري مدينة مروفت خوشي هميد قال خوئينان وحسين ايكي جوان بو حتى صار بينجي حسن مظن اهل البيت بو وقوتنا ويل سروان بريفت شو بشتي حسن جيش ميدان در كفتي شني حسين هاتا رزا ايكي السردم خلافة معاوية الصلاة بينجي حسن المدينة مر والبقيع أبرخ ديكا ويفا فاطمة هاتا فشارتن حسيني جهوي جرت
و بو مزن بناماله. پشتی مرنا حسنی بشش سالا السالا 56 مشختی معاویه خود جرازی بد بریار دا بیعه بو کرخو یزیدی ورگرد دا پشتی مرناوی او ببتا خلیفه وی دو هجت بخو گرتن السر في كارخو يا ايكي ولاية العهد تشتكي درسته چونكي ابو بكري وعمري هر دوا افچنده كربو یا دوی وی هزر کر یزیدش همی کسا پتر بکر وی کاریت اید چونکی دشتن دولت را گرد و جارک کادی فتنت نف امت دا پیدانا بد چونکی خلق کوفه ده خلق شام ده گوه خودته او هر دو هجتت معاویه بون اجبر وی چنده معاویه پشتی بیع ابو یزید استاندی اب خودشو سر منبر او گوت ای خوده اگر تو بزانی من او کر ولی العهد چونکی از ادبینم او بکرت اید تو مسئله بو پیک بینه و اگر تو بزانی من او کره چونکی کره منه و از حاجت کم توی نگهینه بله هر چابتن ادویا معاویه افچنده نکر با اجبر ایک حسنی دم تنازل بو کری السروی کر بو شرط پشتیوی مسئله جارکادی ببتا شورا دو ابو بکر و عمری دم ادجینا خدا ایک دانای شینا خو او ایک کروان نبو بلكي هر اجبنا مالوان جنبو لو دم معاوية المدينة افهجتا بخو جرتي يعني كويلات العهد عمري وابو بكر بريويا كري واوي قوتي افريكا ابو بكر وعمريا هندك صحابيا قوتي نخير افريكا كسراي وقيصريا سي اگر خو بيجين يزيد مروفا كبكيرهاتي جيبو جالك صحابي ما بون اش يزيدي تشيتر وباشتر وبكيرهاتي تر بوچی یک جوان ند بوه و دویتش بیر نکن که یزید صحابی نبو السردم خلافت عثمانی السال 25 هجری ببو هرچند معاویه صحابی جی و قد چنابت مروف هزا خراب جی بکت بلوی بوی کار خود درگاه شورای اتهل بجارتنا خلیفه دا گرد و درگاه ملکاتی وکر خود الماوی ببورد السال 56 معاویه بیعه بو کرخو اج خلق شامی ورگرد و کاغذ بو والیت خو هنارتن ده هر ایکل جه خو بیعه بو یزیدی ورگرد و جهوی هزرک بو کری و ترسیای البر آصب بت مدینه بو چونکی گلک صحابیت مزن المدینه ما بون لو معاویه بخوهات مدینه و داخازش خلقی وکر بیعه بدن یزیدی 5 کس البر نهاتن حسين كري علي عبد الله كري عمري عبد الرحمن كري أبو بكري عبد الله كري زبيري وعبد الله كري عباسي هندك جوان قوت يزيد بكيرنايت وهندك قوت أم بيعنا دينا دو كسا بيجفا بشتي في سرهاتي بچار صالة يعني الصالة الشيستين مشختي معاوية شو بردلوفانيا خده والدمشق هات وشرطن وكروي يزيد الشيناوي بو خليفة دم يزيد بو خليفة بيعة بوي هات نيكرن وجارب ناوي خلافته اجدل بت يا نجدل نبت هميا بيعداي وخلقي قوت خليفة كيرنهاتي چيترش هلكرنا آگير فطنه جاركادي اتناف امته دا وجاري دو كسابتن مبايعة يزيدي نكر او هردو حسين وعبد الله كري زبيري بون يزيدي كاغزك بو والي خو المدينة هنارتو قوتي بيعي بو من اج خلقي بسطينة وهجي البرنهات كتاكية لبكا او رابو هنارتا ابديف حسيني وعبد الله را هندي عبد الله بو ناتشونك خو جرت حتى بو يشاف رابو بدزيف اش مدينة دركف وقسطا مكه هيكر حسيني هندك ظلامت بنا مالا خو دانت جالخو وچونك والي قوتا ظلامة هين البردرگه بن قاوة هوادي تشتك چبو ادهوارا من ورن حسين ابجور كات والي قوتي امير المؤمنين معاوية يمري وكروي يزيد الشيناوي بويا خليفة ويش من خاصتي از بيعي بوي اشتوار جرم حسيني قوت يتوكي من بيعي بدزيفانادن خلقي كون بك بلا بيعي بدن واز جي بسحكمه حسين اشنك زفري هندك قوت والي حسيني بقرة وبكجة او اشخوات بيجت بيعنادت والي قوت ابخدي او الروجة قيامته بيتو حسيبا خوينا حسيني تقال بيتا كرن او مروفك طرازيوي دلنك خدي يا سفك بد حسين اش نكوي زفري وكاري در كفتنش مدينة كر هرسي برايت خو ابو بكر وعباس وجعفر ادقل هردو خشكت خو زينب وام كلثوم
ودقل عيال براي خو حسني ادقل خبرن وقستا مكه كر برايوية دي محمد اويتتن ياسين بناف محمد بن الحنفية ادقل ندركت چونكي در كفتن بالدلوي نبو و اوي شيرت الحسيني جيكر كون ندر كفت بل حسيني ابياوي نكر حسين اببنا مالا خوفا جهشت مكه ومكه باشترين جهبو حسين وابن الزبير برهنگاريا يزيدي لبكن بل خلق كوفا اوید هردم الفطنات جریان بلا خوش حسینی و نکر کاغذ الدیف کاغذ بو هنرتن و قاصد الدیف قاصدی فرای کرن ورا کوفا دهاری تکین شیرت ما ددگلتا بن دجی یزیدی بس تو بی کسشتا پیوتر امناهل بجرین حسینی ویا خو پشت راست بکتن کو او راستت بیجن رابو پسمام خو مسلم کره عقیلی هنرتا کوفا دا بزانت کان مسئله ابدرستیا چوایا مسلم گشت کوفا وهنجي والي كوفة النعمان بن بشير بو خود جرازي بتن كو ايكش صحابية نافدارة مسلم قاوة جهشتيا كوفة خلق كوفة الدورة كومبو وبيعات دا حسيني حتى بيجن بتر اش 11,000 كسا بيعات بو حسيني دا مسلمي الويدامي يزيد بريار دا والي خو النعمان كوري بشيري اشوالياتي بخت چونكي بزراوي مروفا كسست بو والشيناوي عبيد الله كور زيادي ولي بصرة فاقو هستا كوفا عبيد الله مروفا كي خوين ريجو دل رقبو قافهاتيا كوفا وسارو بري كوفا ديتي وبيحسياي المسلمة كورة عقيلي جاريا وهنجي راوصيا حتى جرتي وكشتي مسلمي بري هنجي يعني بري بيتا كشتن بدستة عبيد الله هنرتبو بديف حسيني را المكاهي كو ورا هميتشت اتدرستن حسيني بريار دا دركبت افدر كفتناوي بو جهة نرازيبونا جراكش هفالو نياستوي بري هميا برايوي محمد كوري حنفية ابوي چنده برايوي رازي نبو پسماموي عبد الله يعني پسمام بابوي عبد الله كوري عباسي چونك قوت پسمام من يش خلقي قولي بوي تو دي تشيا عراقي اري راستا اوي قوت بلي افرو حتى الصباحي دي چم عبد الله قوت نچا خلقي كوفت بسوزن بمين المكه واگر تبفت دركويجي هرا يمنه حسيني قوت اسد ظنم دلتايب منفا بلي من چون يا كريا دلخو و هر ديچم عبد الله قالك بهن طنق بو وقوت اگر كيف خلقي منو تنهات با از دا سريتا كشم و منت هلاتو بچي بلي اگر هر ديچي جنكو بچي كتخو نبا از ترسم تجي وكي عثماني البرچاوتوان بيا كشتن جابر كوري عبد الله و ابو سعيد خدري كواجي صحابي بون اوانجي قوت نتشا خو فرزدق شاعر جي قوت دلت خلقي يتجلتا بل شيرت وان يتجل نيارتا حسيني جوه خونه داوان و دركفت پشتي دركفتناوي ابدسير رجع عبد الله كوري عمر كوري خطابي بحسيا رابو الدوار خسيار بو و بلازو بس ابديف داتشو حتى جهشتي بريفا قوت دكيفا چي حسيني قوت دچما كوفا و اذا كاغزت خلقيوينا بيعايا دايمن و از دچما نكوان كوري عمري قوتي أزدي حديثة كي بوتا بيجم جبريل هاتانيك پیغمبري صلاف لبن و قوتي تا دنيا يان آخرت اوي آخرت هل بجارت و دنيا نفيا و تو پارچه كيش پیغمبري صلاف لبن اب خودي ايكش هوا ناگهيته يعني ولايته و بو باشيا هوا خودي اوش هوا دير كري حسيني قوت شني اسنا زفرم اينا عبدالله كوري عمري حسين دا برسنگ خو بيفا ماچي كر و جري و قوت استودعك الله من قتيل اتقل فهم يه حسين جي حسين اجتون لفنبو الدهكت ذو الحجة شحيفة دوازدي اج الصالة الشيستي مشختي حسين اشمكه دركفت وهفالتوي ابجنو بچيك فهمي ادبونا حفتي ودكس وبري ام هفالينيا باب عبد الله وسروري شهيدا بكين ادفي وغراوية دماهية دا مروسيانا كتقل ايك مسألة هيا ديرين يعني كهندا كسبن بيجن اري حسين بوچي چو كوفا و گهداريا وان همي صحابيا نكر او تقوتين نچا الفيرد فيد اشكرا بكين كو در كفتنا حسيني مسلك شخصي نبو بريوي الهند نبو ببتا خليفة يانا چونكي حسين اجوان كسا نبو يت بر الدنيا مسألة برافانياش پاشاروجا اسلام بو حسين امامك مجتهد بو و اجتهاداوی او جهان دا وی باوره کو یزید مروفه که زورداره و بکر خلافت نایتن و اگر اوجی السرقه باب خوب بچت شورای اسلامی دبن آخ کتن و خلافت دکت ملکاتی
و دولت اسلام دکت ملک بنامالا خو معنا پاشروج اسلام و مسلمانا دی برب کورا ریکه که وچتن و جمادن مسئله هویه ادوید کسک هبت دنگ خو بلند کد و بیشتر زورداری نه اف چنده اب کیوت اید اب ویبتنه و چونکی او نوی پیغمبریه و کور علیه و او هزارا خلق کوفه بیعدایه و که پسمامی مسلمی بونویسی وان آماده خو دیار کربویی کده گلوی برهنگاری زورداری کن معنا اگروی خوب دنکر و المکه رینشت او هنگیوی خیانت الامت کر و فرض عینک بجهنه اینا او اجتهاد حسینی بو و مجتهد چیه درست بد چیه خلط بد اب نص حدیث مروفک خودن خیره و چونکی اجتهاد مجتهدی بو همین مجتهدا یا ملزم نینه وکی اصولید بیجن صحابی دید و بو چونه دا ادگل حسینی نبون و گوتن در کفتن السر امامی اگر خوی زوردار جیبت خرابی آوش باشی پتره لو پیغمبر اصلاف لبن امیش وی چنده داینه باش حسین اشمکه در کفت اولوان روژه در کفتی پس مامی مسلم کره عقیلی اب دستت ابن زیادی هاتا کشتن حسینی به چنده نزانی حتی نزیکی کوفه بوی دیت مروفه کشلای کوفه یتید اینا پسیارا حال کوفه کر ظلامی گوت مسلم یهاتی کشتن و خلق کوفه مبایعه ابن زیادی یا کری چو دست حسینی دا نما ویزانی او پسمامی مسلمی کری ابن زیادی همی یا پیچ کری لو اوی گوت اینا لله و اینا الیه راجعون پشتیوی چو خیر اتجین دا نینه حسینی ریکاخو اش کوفه وگوست و ابجوریا روش آوای دا چو حتی نزیکی دشتا کربلاء بوی افرخ ریبار فراته و دم دسپیکا هیوا محرم بوش سالا 61 مشختی ابن زیادی لشکره که بوش اب قمانداری عمر کور سعدی اب دیف حسینی دا هنارد گاوا او لشکر گهشتی امامی عمر کور سعدی گوته بوچی تو در کفتی حسینی گوت الدیف داخاز خلکی وی باجری اسیهاتیم اب ریو شنی منزانی او یت لیو بوین بله هوا رینا دامن اب زفرم کور سعدی کاغزک بو مازن خو ابن زیادی هنارد تیدا داخاز فرمانا ویکر السری ابن زیادی گوته داخاز جبک بیع بدت یزیدی و اگر ونکر لبشدینا و آوه ببره کان چاوان آو اش امام عثمانی بری بو اشبیرا ابن زیاد احمق چوبو كان رجا آف اش عثماني هاتيا برين حسين براي خو و باب خو الكيفة بون ما نهر حسين براي خو بون شيرت خو هلگرتين و چوين براوانيش عثماني كري ما نهر علي بو آف بو عثماني داگرتي و كومكا جحيلت بنا مالا هاشمية هنرتين و گوتيه يان نزفرن يان في آف بگهين عثماني بل مروف اگر شري در كفت يا عجبنين تاريخ جي واجی بخویند حسینی گوت اوا ابن زیاد اتخاصتا اسقط ناکم اگر مرنه بلا ابخیر بید ابن زیادی برسف دا اگر اوی نکت یا ما جدوید و خوب دست هوا و بر ندا هیرش بدن سر حتی هن اتکجن الدهی هیوا محرمه الروجا عاشورائه دیروک مزنترین ریراشی بو ابن زیادی و دستکاوی تومار کر الویروج روژا کربلاء قهرمانت آل البیت خوگوری کرنکا دیا مزن تومار کر العاشوراء شری دست بکر اوید حسین دخواست کری کو بیت دا مبایعاوی بکن افرو بشیرت خول راوستیان و پشتی حسینی و حتی افروجی هر سال جارکی ریت خو رشت کن کانی چاوا جلکت خو رشت کن وك كوفانداري السر وقب حتى وان بخو بدستت خو كري رجع عاشوراء الهندافي كربلاء رجع عاشوراء الهندافي كربلاء آوانبو حتى بيروزة طرمت هفده شهيدت بختور نكفتين سر آخا كربلاء و امام وان باب عبدالله حسين كري علي بو صلافت خوده الوي و بابوي و بنمالوي بن الدماهي بتنه مدفت ايك مسألة روحن بكم اري هلويست يزيدي اجفت هوانا مازن چبو و ديتنا ما مسلمانا بويد فيت يا چوابت السري ده بيجين ادفت باش البراخوبينين كو رافضية شرمزار جلك درو ببختيا اجنك خو ابديف يزيدي و بنمالوي فتنن بلكي ابديف هر کسا کی فتنن يه ندگل وان بتن اگر وكي ملياكتا جيبت چونكي دين وان السر ببختيه يه آوا كريه اوید وید البرچاف بدانين بلدگل هندجي ام يزيدي اكجار بگنهناكين اجوه تاوانه راستاوي فرمان بكشتن ندابو و دميوي بكشتن حسين زاني تيك شو پنخوش بو و دنگ گريه اجمالاوي هاتا بهستن بلوي طولا حسيني اجوان توان بارا نستانت حتى نقوت دا ابن زيادي اج ولاية بخمجي
پشتی في چنده باوريام اهل السنة والجماعة ات در حق يزيد دا او يزيد ملكك بو اش ملكة مسلمانا اش خليفة راشد نبو و چاكي جي هبون و خرابي جي هبون و حسيباوي السر خديه افا و دستكت مسلمانات در حقاوي دا يتبوينه چار پشت ایک هندی رافضینا ادبجن او مروفك کافر بو و لعنت لدبارینن و وی گوتنه وکی خدا نتوه چبهای خو اد ترازیا حقیه دانینا دو برنبر بوچونا بوری وک رد فعل هندکاش پشکا سنیا گوت یزید ایکش چاکو خاصت خوده بو و مروفك مجاهد بو و یه بریئه اش گنها کشتنا حسینی و یکمین کس بو ویشنده چوی شیخ عدی بن مسافر الاموی بو و پشتیوی دی کفتیتوی اویت السریب ناو آدیا هاتین ناف کرن زیده غلو تیدا کر حتی دیماهی گوتن یزید یان سلطان ایزد وکی اوید بجن خوده و او کردت ایزدی یتنکه امد بینین برمایت وانه سه هندکاجی گوت یزید کافر نینه بله مروفك فاسق و فاجره درست مروف لعنتا لی بکد چونکی گلک تاوانت مزن السردموی هاد بونه کرن چار و بوچونش همیا درستر اوه چنابت لعنت لی بینه کرن چونکی مروفك مسلمانه و اگروی چند گناهت مزن جی هبن اف گناه وی کافر ناکن و هجای هنده ناکن لعنت لی بینه باراندن و دائما ام دعایت خدا دا خاصا جبرنا گناه بو مسلمانات کین او جید کفتت بندا و دگل هنده جی زانایت اسلام حدیث جی روایت نکرینه و تعلم الجرح و التعدیل دا یزید مروفك باوری نینه زفرین بو بابت سرکی دبجین دم امام حسین هاتیه شهید کرن جيوي نزيكي 57 سالة بو الشعبان سالة چاره المدينة ببو و المحرمة سالة 61 الكربلاء شهيد ببو صلاف لبن